چش اروپا چش باشور کردستانی او بانگوازیا بو پیک هات یکیتیا گلین کرد و کردستانی لروج آوای کردستانی بو یک راستیک گلین کرد هیجایا بیچکا ایرو لروج آوای کردستانی و باشور کردستانی خوین رجیا دبر بی خاکا پیروز دا ام ایرو بیست روچا نل اوروبا نل باشور نل روج آوای کردستانی نگون جزاروكين حفصالي حتى بحفصالي قراش يا سلاح ودي تشبرين شبدا البرش شرباني خوسكينينا بياك دنجي وبياك رنجي دبيجن بيجي كردو كردستان لانه هبون ونبونا كرداء دروج اغاي كردستاني دا القوروي باقوازيه عليك همي قليمي اوروبا روجلات روجاوا باكور حميدة كتنا كولانا أو كولانا القدر كتن دل بإيش دل بكل لسر قلن روجاوين كردستاني چمكي خوين درجين كزي درجة كرن سري درجة كرن لاش شطابتين شرابتين آبتين بلغو أم دست بكن أم يخونيك بيدن سر قيام الشيطان سر ام ده روشک حساس و نازک در باست بن ده وان دمین داویده مترسیک گفک لسر به تایبتی ده کسایتیا روژاواده لهمبری حمو دست کفتی و در فتن کل روش آوا به خوینا هزاران شهیدا برخودان و خباتن به همپا یه همو خلکن ولاد پاریس یه روش آوا کو هاتبون هوله ام روبروی مترسیداریه که کو او دست کفتی تیک بچن اف مترسیداری بشک و بگمان نجارا یکمه کو گل کرد چل روجاوا چل باکور چل باشور و روشلات دست کفتیه وره بدست مکتبون ستاتوین جدا جدا بدست کفتبون لی مخابن جبر سبب جدا جدا جی محابات بگره جی باکور کردستان بگره جی حلب چه بگره جی انفال بگره جی راپرین بگره ما کارساتین مزن امپیر روبرو ماو لدوران کو درفته کو دست مکتبون مش دست دابون مترسیه که داوی کو حمو کردستانیان جه فکار بون جه به گمان بون کو آیا گل کرد جاره کدن وکه سرهلدانا شیخ سعید افندی وکه سرهلدانا لدرسم یا سید رضا سرهلدانا کوچگیری ساسونه زیلانه محابات کارساتا حلبچه انفال و راپرینین کو گل کرد روبرونا ونا هین دزاکیره یا گل کرد جی کی گلکی گرین گرتیه آیا مدگوته اف قوناغا و جاره کدم ببه و لوزانا دوام و دوباره ببه اف مترسیداری ام پی روبرو بون
جبركو قال كرد جسالن 1900 و 20 21 و 22 23 24 کو دولتا ترکیه هاتبو دامزراندن و پیمانا لوزان هاتا تومار کرن هاتا امزا کرن گل کرد به همو رنگ و شوازن خواه او پیمانن که هبونا کرده ده نبو تمثیلیتا کرده ده نبو به تر رنگ و شوازی قبول نکر لهمبر سرهلداندان جی سالن 1924 بریویجی لباشور کردستانه سرهلدانا شیخ محمود حفیدی او هینجی ده زاکیره مدیه 1946 لمهابات قاضی محمد و حوالین و حوال بندوی اعلان کرنا کومارا کردستان لمهابات هند زاکیره مدیه ام بوی مترسی داریه لی بسایا برخودانا و بسایا تکوشین و خباتا و حمویان و بسایا شروان آزادیه کجبو خاکا پیروس کو جان خواه کرن جانگوریه و بدلن کردستانه ام گیهیشتنه راده که ببی رنگی راستيكا بشتيفا بويري قل لك مطرسي وزحمت شبون روجافا دا روجافا حتى بنيجيكي قركرني از بيجم بيجان غراكا وجو كرد نما وقوتي خلاكي جيكي هون ضابكن دفي كونغريكا نتوي سر هر شهر يعني علي كردستاني سر استا كردستاني حمكيرون چه سياسي بي چه بارتي بي چه تفكير كردي بي كون بيج برغو فيجاري نما مسألة أردنغاريا كردستان جي ومسألة بيجا خلق كردستان جي كذا مترسية ده كونغرين توير أسيكا بناك تشتكي قال لك جرينجا جون هاتشي بيوستا وأزبيجم يعني كسكردي كردا حموجي كي غيرك بي بحسن إنه شخص رجابة تيبتي كتا مترسية كقركرني ده غيرك نما بي درنكرن زوزو شبي راسيكا رولا كونغري بيدحس مشكلة وازبو يعني بكي هواجي كي وقوتي برسفا خدان جو نكرت شكي بكن تحمو علي قريب نما عليك متكلم بس هو كوتي دفا بيرد داوود هذا خويا كرن كتيا كردا كتيا رحوا يعني وانا كل سر استا كردستان حمكو سر استا دياسبورا وجهان حمكجي يعني نما بيجي وقوتي حجاج جوار نما غيرك السكرتي كرداج كي حموك هيك برياري بدن وكون كانت ويتشي بكن جبوي كردا بفارز قركرني لا حمو علي كردستاني براسيجي او رولا جو ايرو كنكه ليست وج اوروبا ج بروكسلي وج باشورين كردستاني بقشتي او شانداها هاتفر يعني او اركك السرملي وابو او اركي هانيك خواستن جو شيروفا بكن جلين روج افاين كردستاني جو الو يكبونا جلين كرد للسرخوينكي هاتا دانين او اركي واي جو الو او شروانين جو چپرين شردد مال خودر كتن ديوارش كاندن دريش كاندن جهر چار پارچه كردستاني جو قصدي روج افاي كردستاني كرن وبهيزا خربون يك اف اركي وابو وكا كانكي اواج دورا قليست اوجي جواقان دفران جو ايرو هاتن براسيجي امجي قالكي كيف خشبون جو ايرو اوجي دنا مدن ناوتني همي شانده جو ايرو ج اوروباي ج باشورين كردستاني همي هاتن بو يكريزيا كرد كردستاني بيك رنگي جو اوازاني بو هابون ونبونا قالين كرد ايرو دويدا براسيجي قالكي ام كيف خشبون وكا دستيان ها باشيا همي يكيتي وروشنبير روج افاي كردستاني ده پر دلال بو ام قالكي كيف خشبون ساعتا واجي خوش ويا هم يا خوش ساعتا دسپیکا ایریشن سر روج افاي كردستاني كوج الشيخ مقصود اشرفيه دسپیکر
حطانی وکیلیه کنگره نتوی کردستان دا آستا هری برزده دا آستا هری بلنده به همو درفت و امکان خواه و ربازی خواه پیوندی خواه لگل همو پارتی و رخراوی سیاسی هر شربش کردستانه دا آستا دیپلوماسی ده دا آستا را گیهاندنه ده دا آستا خو پیشاندنه ده همو درفت خواه سفربر کریه و آماده کاریاوی ده و پیشگریه ده که و بویم بستیجی ده پشگیریا کوجبو روجاوای کردستان یاج هر شربشین کردستان یاجی یانجی دیاسپورا کرد ولاتین اروپا ام سلاوی وان پشگیریا وان کو ام کاربن بگین روجاواش بروی سبب هی ام دسپیک دو حطانی داوی ام پیواجویا پشگیریا روجاوای کردستان دبن کارو خباتش رسمه شب و رو 24 ساعت و هر بردوام به سلاورس